Esiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphansi yambingelela lonke ngeye sanibonani balandeli emakhaya. Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Ngiphuma lapha ngaphansi komkhanyakude. Okay, before nje siyentweni eningi ngiqale ngikhuluma okuningi, ngizocela bandla Nkosi yami ukuthi niqhubeke ni subscribe ni like ukuze umuntu ezoqhubeka njalo nje futhi athole umfutho wokuthi aloke ekhulume nani njalo njalo. Okay, namhlanje ngithe ake ngizokhuluma ngesithunywa. Okay, noma nje ngizoxuba nokunye kodwa nje inhloso yami ibhekise esithunyweni njengoba nibona nje sentameni lana ePietermaritzburg emkhambathini lapha ya kwi-Table Mountain la khona. Bese sizokhuleka sifike kuseni sifike kusamnyama nje ngaboni manje sekukhona ilanga. Kade sifikile la. Kuvuma ingoma lapha phezulu sithandaza nje kwakuhle kanje ya njengenabantu akade sifastile. Besifasta 7 days ukudla singakufakile esiswini. So sengisokuthi ngisale sengithasalele ithuba ke manje ke ngikhulume nani nakubaleka nje komthandazo. Uma ngabe umuntu kubalekile ukuthi uthandaze. Umkhuleko ulwa izimpi eziningi. Umkhuleko ukwazi ukulwa izimpi ozaziyo uphinde uzolwa izimpi wena ongazazi othuka endleleni yakho usubona ukuthi ayibo ngidlule kanjani la kodwa uthola ukuthi nawe awazi kanti udluliswe nje ukukhuleka kwakho nokuthi futhi ukukhuleka ukuthandaza kubaleke kangakanani kuyasiza ayi okudlala. Okay, ngiphinde la sizokhuluma indabeni yesithunywa. Kwamanye amavidiyo ami ngike ngakhuluma la ngokubaleka kwamanzi, ngokubaleka kokuhamba amanzi, ukubaleka kokuhamba ulwandle ukuthi ene kubaleke kangakanani. Yabona, so zonke lezi zinto isikhathi uhamba amanzi uhamba ulwandle isithunywa siyangena kulezo zinto lezo esengizibalile. Ingakho ngithi namhlanje ake ngizobala intaba bengingakaze ngikhulume ngayo kodwa siyahamba intaba kodwa angaze ngihlale phansi nani ngikhulume ngamandla asentabeni nesithunywa sentaba futhi ukuthi enene kubaleke kangakanani ukukhuthalela. Isithunywa asimdingi umuntu oyivila. Isithunywa asimdingi umuntu ongcolile. Isithunywa sidinga umuntu ohlambulukile ngaso sonke isikhathi. Mengabe unesithunywa noma sewazi ukuthi unesithunywa ngoba phela naso sinendlela esiveza ngayo. Uthola ukuthi ngesikhathi siqala siveza kwena usuke ungazi ukuthi enene kwenzakalani. Mhlawumbe uzuthola ukuthi no nansi indaba la ikhona. Ke sekufunakala ukuthi ube umuntu okokuqala awube umuntu oluvanzi. Mangabe umuntu sifazane oluvanzi kubantu besilisa. Mengabe umuntu wesilisa awukwazi ukuthi ube luvanzi kubantu besifazane. Angithi yabona ube umuntu ongazazi ukuthi umephi nendawo. Sifuna umuntu oclean isithunywa ukuze sikwazi ukuthi sihlale kahle kwena. Isithunywa asimfuni umuntu osebenzisa imithi engcolile. Siyabaleka isithunywa kuwena mengabe usebenzisa imithi engcolile. Isithunywa sifuna umuntu ozihloniphayo, sifuna umuntu osikhuthalelayo. Njoba ngisho ukuthi sifuna isithunywa ukuthi ulambe esiswini kuwena ufaste. Mawufasta awuvesane uthi mina ngiyafasta nje. Funa mawufasta wazi okokuqala ukuthi njoba ngifastela ini. Ngokuqala loyo ngifastela mangabe ukuthi ukukhuthaza isithunywa sakho noma mhlambe ke mawufasta ukuthola ukuthi uyazi usikhona lento oyifunayo uyoyicela kodwa ukufasta uvesane nje uthi hayi ngiyafasta namhlanje so funa wazi ukuze uzoyibona umsebenzi wokufasta nokungadli esiswini ukusebenzela. Funa ube nento wazi ukuthi ngifuna ukuthandazela lokhu ngifuna ukufastela lokhu uzokwazi ukubona ke futhi lapho ukuthi enene amandla nako okufasta makhulu kangakanani. Okay, ngingaphumi kakhulu elokhuzeni esithunyweni ebengisachaza ukuthi sifuna ukuhlala kumuntu onjani isithunywa. Isithunywa ke usikhuthalele kufuneka uhamba amanzi
uhamba amanzi ufunakala uhambe nolwandle kodwa nje uhamba impophoma uhamba intaba ukwazi ukukhula ukuze nawe lento ekuwena izokwazi ukuthi ikhule ngesikhathi wena uzikhuthaza lento ekuwena nayo ithola amandla ukuthi ikhule iqale ikwazi ukubonisa izinto abanye abantu abangeke baze babazibone kodwa wena uthola ukuthi uzoqala manje umbulelwe uqale manje uthi noma uhleli nomuntu sixoxa indaba kuwena angithi yabona manje kodwa ke izithunywa futhi angeke sikubalekele ukuthi izithunywa zihlukene azifani izithunywa Nkosi yami zihlukene singakubalekela ukuthi phela asiphiwa okufanayo khona umuntu ophiwa isithunywa sasekhaya uthola ukuthi mengabe ngithi uphiwa isithunywa sasekhaya ukwazi ukubona izinto zasekhaya kuphela ukwazi ukubona lapho konakele khona uthola ukuthi omunye esakhe isithunywa sidinga ukuthi athandaze nabantu yabona ngesikhathi athandaza nabantu siyaphakama uthola ukuthi omunye asibadingi abantu esakhe isithunywa sidinga ukuthi akhuleke yedwa ahambe intaba yedwa sithi ngikudinga emanzini wedwa lapho ke uthola ukuthi bese siyaphakama yabona ke kufunakala ngazuthi into yakho ungayibheka kuqala ukuthi le yesithunywa ukuthi enene imi kanjani ukuze ukwazi ukuthi uyibalansise ungagijimi wena usuku uhamba nabantu empumeni kanti esakhe isithunywa sifuna ukuthi ungahambi nabantu sifuna uhambe wedwa ungagijimi uhambe wedwa kanti sidinga ukuthi kube khona umuntu ozoba ngumsizi angithi yabona kufunakala ubheke izibonakaliso zakho uphinde futhi ukuthi bakutshengisani labantu abakuphethe noma sikutshengisani esakho isithunywa kubalekile ke mengabe unesithunywa ukulalela ayikho into ebaluleke nje isithunywa simfuni umuntu ongalaleli isithunywa siyashesha ukudangala yabona isithunywa masike sakutshela ngento namhlanje ukuthi kuukuthi nokuthi hamba uye lapha uyothatha ukuthi ufike ukwenze kanje wena bese uthi ngizobuya ngikwenze isithunywa sakho sishona phansi ngaleso sikhathi angithi manje siyabona ukuthi wena awusikhuthalele siyakutshela ukuthi enza ukuthi wena uthi hayi ngizobuye ngikwenze sishona phansi nezinto ekumele ngabe sesixwayisa ngazo uzuthola ukuthi asisakwazi ukuthi sona sikuxwayise yini sicindezelwa uwe ukuthi wena uboniswa izinto ungazikhulumi ubonisa izinto kuthiwa zenze ebese ungazenzi utrafise isithunywa sakho usithola isithunywa sakho manje asasebenzi ngendlela ekumele ngabe sesisebenza ngayo isithunywa sakho ngayini wena usiqeda amandla yini awulaleli mengabe unesithunywa ukubalekile ukulalela futhi kuyasiza kakhulu so futhi okunye futhi engifuna ukubala mengabe unesithunywa kunezidlo angeke ngikubale okuningi ngoba futhi inkinga chaza ngathi izithunywa zabantu ayifani kodwa kunokudla ongakwazi ukuthi ukudle uma ngabe unesithunywa kakhulukazi nje uma ungumuntu onabantu abadala kanjani nengulube yebo abantu abafani yabona angisho ukuthi sengifuna ukuzenza ngcono abantu abafani abanye bayayidla ingulube kodwa uma umuntu onesithunywa ake sithi nje ufastile ukhona into efastele uzo entabeni uzo emanzini awukwazi phela bese ulayisha ingulube phande nesonto madoda wazi kahle ukuthi wena ufastile kumele uyothandaza kumele uyokhuleka wena usudla ingulube usudla ufishi yabona kunezinto ezifana nalezo isithunywa sakho ezikwazi ukudla okusicindezelayo isithunywa sakho singakwazi ukuthi siphakame ngendlela kanti wena funakala ufaste ube umoya ngoba ukuthola ukuthi umuntu athi mina ngifuna ukubamba ibhande la 7 days okay na ulibamba kanjani ibhande la 7 days uthola ukuthi amabhande phela indlela esibamba ngahlukene uthola ukuthi mina mhlambe ngizothi mangibamba ibhande angidli inhlobo for 7 days yabo uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngizothi angizodla kodwa ngizodla ngo6 phela ntambama ngiphinde ngiqala futhi ngo12 ebusuku ngiqhubeka sengithandaza kusekuseni ngibamba ibhande ngithandaza imini yonke 6 ntambama futhi ngiyadla khona umuntu olibamba ngaleyo ndlela ibhande sengishola ukuthi ngesikhathi usudla ngo6 wena usula ayisha ke lokudla okungamele engabe uyakudla akuthi yabona lapho into yakho lapho usuyayicindezela usuyiqeda amandla so nje engifuna ukukhuthaza kakhulu ukuthi mengabe uzazi ukuthi umuntu onesithunywa hamba amanzi kakhulu khule musu ukudika ibala ungadiki ibala hamba amanzi uhamba intaba uthandaze ulalele vuka nasebusuku ukhuleke umkhuleko ka12 onqoba izimpi umkhuleko ka12 olwa nezitha kwawona unamandla empilweni yamuntu ngaleso sikhathi vele uma ngabe futhi umuntu othwele mengabe umuntu wesithunywa bakithi umkhuleko uyasiza
kwezinye izinto khona izinto ezingawudingi umuthi ukuthi usebenzise umuthi ukuze zikusebenzele ikakhulukazi mangabe umuntu wesithunywa ake sihlale emkhulekweni mangabe umuntu wesithunywa yebo angifuni uqamba manga ngiyisangoma impela ngisebenza ngomngoma kanti futhi nesithunywa futhi sami siqondile siushap angisho ukuthi mhlambe ngiyachoma kodwa ngingasho ngithi enene kubalekile futhi la ngifuna ukuya khona ngifuna ekutheni kubalekile futhi ukuthi mangabe umuntu onabantu abadala mangabe usulungisa izinto zakho uzama ukwenza ngayo yonke indlela ukuthi izinto zakho ziyabhalansa awunganyusa ubungoma kuphela wena bese ushiya isithunywa ngoba ukuthi mangabe uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi usamthola umuntu osebuyile ephehlweni uthola ukuthi umsebenzi wakhe awusanyakazi ngendlela ngabe unyakazi ngayo noma awunyakazi kwanhlobo uthola ukuthi isithunywa sakhe siyakhathala siyakhononda seze savala ngisho ini umsebenzi wakhe akuthi yabona uthola ukuthi kwesinye isikhathi omunye ayebuthandazini ekunyusa isithunywa uthola ukuthi idlozi lakhe manje kwalona futhi uyabonakala lo muntu ukuthi unomoya afuna ngabe usekude ngokomoya kodwa manje akuhlangani ngoba manje uthola ukuthi uqubile unedlozi unesithunywa zibhekeni izinto zenu ukuthi ngabe isithunywa sodwa ngabe idlozi lodwa ngabe isithunywa nedlozi na angithi yabo ukuze mase uzothi uma sukhuphula izinto zakho uzokwazi ukuthi izinto zakho uzikhuphule kahle zibalance kanje khona uzothi noma uphume ephehlweni mangabe ukuthi kambe ubuthwasa noma la uphuma khona kodwa izinto zakho mazimi kanje awuvamisile ukuba umuntu oneyinkinga mangabe izinto zakho zibalance awuvamisile ukuthi ube nenkinga eningi yabo ngizama ukusho kanjalo izinto zakho zihlala zicacile so nje akukho okuningi engizokhuluma nje bengifisa nje ukuthi ngihlale nani nibone ngikhulume nangokubaleka kwentaba nomkhuleko nje futhi ukuthi ake sikhulekeni madoda umkhuleko uyasiza khona izinto ezidinga umkhuleko khona izinto engawudinga umuthi khona izinto ezidinga amanzi kuphela awukwazi ukuhlala uyezinyangeni yofuna imithi kuphela akuma ngalunge ezinyangeni akubheka okunye ngoba mhlawumbe ungumuntu wamanzi ungumuntu kamoya ngokwesithunywa uthola ukuthi isithunywa sakhe asufuna umuthi uzothena umuthi awusebenzele kanti vele into zakhe azofuna umuthi kwesinye isikhathi usebenzisa amanzi kuphela uthola ukuthi nalamanzi usebenza nentaba ohamba uthola ukuthi akukusebenzeli kanti sekudingakala umuthi kuphela khona nabantu ababezinyanga kwena sekudingakala umuthi abantu abafani into umuntu akafunda ukuyibheka kuqala kodwa into akayisho musu ukuxhamazela umuntu akahlala entweni eyodwa abone ukuthi ayimsebenzeli bese ebhekana ngenye indlela so nje ngizothanda ukuthi nginqamuke lapho namhlanje ngingabe mudi kakhulu ngibe ngixuba ngifaka lapho nalapho enganifakela kona so nje ngicela Amandla niqhubeke njalo ni subscribe ningaphela amandla ni like Thokozani.